O te toi whaatalo whantu sa moai lau whaasausonga ma lau whaafokafokaanga i le nei fo ia fiafi. Ia o se toi whaupoponga le nei o le tātou porokalame lona lua o le nei fo i tausanga. Lua afe lua se fuluma le lua i le aso lulu le nei o le masina o Januari o lulu i masina foi o le nei tausanga fau. Toi whaatalofa ma ofo o lo whantu asiata. Ia mara porokalame o le tauta ia e lunga o le tautua whaawau pea ma le au au nanga. Ia mo oe lo ainga o lo monta mo lo lawa le Blue TV ia male unanga le tātou Bluwave talofa lava o mai oi e oi o mai le nei aso lona lima fefe o le fako a i ari i ku unga le o lima aso a e mai le savalinga le amatanga o le nei tausanga e ia lo utali tonunga mau tutu o lo manuia mea uma i le alofa taitama ma le alofa faasalafa o lo tātou mataisili le langi ea le o sau le vaana tiu tau mai le vaana tau e le talitonunga o lo o mamau pea langa o le vaana fau a folau o vaenga sa e fita i tunga ia i le nei aso to e fata alofa ma ofo lo fatu asiata ea ma faamalo atu tauta iai ma lo fai o le faiva o tautongi a o se seua langatila o faapulo le tualima fa malo alo yo to faiva le yaso mo tātou i New Zealand e mai se foi o Samoa o le utatou taimi fatasi e au te manantu o le o fasifo le lai lo na tau fiafi ia i tūlanga foi o ngā luenga sa whianga iai pe a be o lo whianga i o tau manatu e amatali o ngā luenga ia a pe o lo e city pretty pe i malo longa ia ma se tia ma eva i le lau fau malu ia o ne yaso fifia whaatalo whantu mo folo whantu le porokalame Asiata ile nei vahenga o le taeao ma lo le soifo maua ia le waka kousi e kaeao ia we vai la ia o fesasia ia ia le amtango le tausanga ia le ia fiafi ma lo le folau i langi ma lo le pale ma lo fo ile whaatoa toa ia mai monga te tele se io i mawait mai fi iau se io i neu ia e le talitonunga o Samoa wa umo na fusi le fau o malo Iyo, ai nga Laaulialemalietoa, sa tupua,
ia fo iao ma papa le vai tamasoali o le ngā toi tele o le tuia tua o le tuia ana ia o ao fo i o le motu tele i se la fai ia le talitonunga le toe o whakainga se whaamatalaga o le nā ua taoto a o se alo o Samoa ia o le hivivia whainga tā o nā utalanga tā e fo i se vave ia po se poto na te toe pulu mafuaina Samoa ua taoto o se alo manatu ia whaatalofa i whioi o le tala le lei ia e mai se foi ia o tau whaletua le au sa le vi o lo whaia le whaiva o le pati lima i le atua ia wā ia le alo whaiva o tama whanau o Samoa ia le talitonunga mau tutu wa whaau ia te outou ia o whaalupenga o mea umalawa foi e siva tau whai ai ia le usonga tuamua mapule e le talitonunga ia e whaasi ulo mea wālava ia o tau whaiva e le pai sina o le ngā ruenga le tua malo te talo malo ana papongi ia le wā e manuia whaiva o le la tausanga a o le ua tātou sapaitali manuia o le tua e le nei tausanga whaatalo whātua asiata ma le porokalame i le nei vaenga o le afiafi ia ona afela i o la whaatalofa wō ma paanga ma mai foi a le tātou Blue TV ma le Bluwave ia e mai so le tautai ia e ma Asiata ia e afi tau le lima te itasi whaatalofa atu a misi ha ulo ngoa o le upumoni e le o se tala e wha ole e le o misi o e le silisila le tua tangole o omi le share, like, love ia ma share le tātou purukalame ia ina e mawhai foi ona o atu le o nanga inisi foi o ila tou ia e le o mawhai ona o iai maratua na iro manantu o le a wha solo le tātou purukalame wha au wau ma le fionga i le minista ia po a fionga foi minista ai mai se lava ia le sunga le teitai fono po o le sunga le Laaulialemalietoa ia foi o le minista o wha atoanga mwhainga whaiva peitai ia ua to ia le tātou lau le nei vai aso e ia le tala le lei mo tātou ia o se taimi e le o toe mamao o le tātou porokalame le nei aso ia o le pale mai ai le safo lau o le fionga le teitai fono o le sunga foi i le Laaulialemalietoa ia se i tō se matu pala ia o wa o Samoa ma lau tapuainga ai maise ia le matanga fo i o le nei tausalanga i folonga ma toe whaauau ia tātou porokalame whai pea ia ma le tātou whainga malo i Samoa ioe o le tātou malo la le na ia se taimi pe a mai ani so tātou otonga ia maise fo o le tātou whaatalofa ma le whaafeiloai ona to ai tau nuu le whaafeiloai le sa o le vionga i le teitai fono po o le fionga fo i le minista ia ai mo o tou mai lungo le tātou apio folinga i le taimi le ia le nganta fo i leo lungo le tātou YouTube channel whaatalofa ma whaafeiloa i maufolo fantu Asiata mo o tou umalava ioe o tou umalava o e lea te sirisira mai o uwa iatu e ui no ule wa iatu i folinga la lelei a ua lava au la via mau like ia ioe mau kea mau kises ia malau share o te iloa ai o loo manuia mea uma ia malo o tātou tāanga tasi e tusai foi o le porokalame whaawau re nei foi tausanga ai manatu ia o le a tātou se e nisi o tātou oto o tonga ia o nei mea foi sa tutupu ioe mai se foi o nei tala fia ia o nisi foi o tala o le whanua noa tātou amata mai Samoa tilo antu ia ua amata foi tātou e nisi o vaenga whanua noa e se tala whaavau atu le mai i le fioanga o sa musu ia li pata lea ua lipotia mai ai le mai mau ai o le soifua o se aru toto valu masina o si pepe lea ua mai maulo na soifua ia o le whaata mala le va maua na si paka o ia e se waia ola fo i leo le tisi talo fae ia le te sirisila mai ai le tātou watale nai tu inantu i lunga nisi fo i o watana maua mai ia e tātou tala mai Samoa ia o se whaleve lave sale te tau na tupu opu moni lava valu masina ia o se alu toto ia o kiri lopo wa totolo mawhaina totolo po le ale tūlanga e iai ia ai o lunga o le whaata malau te whaonga haina lava ioe le la ua amatai fo ile nei tausanga ioe i le tūlanga whaanoa noa ona o le maanga whangafa ia ma le whaata malau te ilo fo i wa whai wa moelo loa
ia le tūlanga nei ai ia ono ni fiafianga mangi pāki ele o mai loa o sa ubi tala ia wala na ole umai mawele soifua o si alo toto ta lofa fa mai se le nganga o le tua ia i le ainga me se fo yo matua loto fa vau ia e o ngala me tupu e ui lava o tua o patatua e le toi fo i mai le soifua o mau ia e ole atupu se le sona e ola pea ioi ia fa mai se le proclame le tau te ia ta lofa wale ia e faiva ia wale tua fo i manu ia e o soifuanga fa pea e te tau lava ono tātou a sanga ia ne manga i luma ia e fa mai se le nganga o le tua le sona te tele tātou te o ina mai fo i le fa lavi nisi o tātou tala mai Samoa fa alia le fia o le matanga luenga o turisi ia e mai se fo i o le nei tausanga maratua tasi lea o matanga luenga po o alamanuia o Samoa na matua i to i lalo popo i whainga le COVID ma fua foi ona o leele o mafatanga ina ni whainga malanga i turisi a wae pei o le tupe maua lea o le fatu lea tu lou le ngana o le ala toto lea e soifu ai nei foi au nanga peitai o le ufalia mai le matua i le ofi fatu mulia o hotels ma motels i tono Samoa e wa umala a fisili mai penga ongi va an kulisi le a kulisi mai savai na ko moi upolo kulisi mai upolo ko moi savai mo molil fa malo ia i ainga matama fana malava Samoa ia tunu i fafo falia i le fingangalo fo i le trenga fa matua i le fo lo fa ululu ia le matanga luenga o tourist o le ao mafola o tangata no o lo tanto tunu i Samoa o lo papa ao mafio tunu i fafo nga o nga vilia ko kamanga poka ku le hotel ioi o le ko ngai o le weekend o fia po mo e ai mato fa vilia ku le ainga le savai ka penga o ko lava ku li va moe o ko mo sina le ia o finangalo na ma o le tanto wa talana na mahua vilia ku kama ye ngai i Australia ia ile ainga i tua i si umu fatetainga ia ka penga ku li va au savai o ko mo vai sala weekend vai sala ai ko nga ile langoto esa ri fa finge o anga inga ko ke fa ia u lea ia te au ai se vai nga tanto te fia mo patipatia lengo le nganga la le o le nganga le tona ye tanto e wala nga ka kele mai lopo le ale umio le nei ko viki ma le loka le fa ya tanto ai o le tūlanga tonu le o te tauna iai, o te taua o na tātou toe ngai oi, whaaftai le whainga malo o tūla i mai. A wā o toe te tala nisi o awa noama nisi o tapu, sa whea ngai manai pisi nisi, a mese la fo ile aso sapati o le li, ia la sanga kaloka e le isi kou koviki. Ia wā le mela le mau, o le kaloka, ia mango enga. Ioi, e sa oilea nganga kamaki, ia ngale pase mea muse mea, ioi, maua enga lea, ia vaenga ele te tauana te tupu. Ia alea e kau ki pi kau whaaforinga, mo fui lele loka lea susa. Ia elo i roa, o la he whaia i ofisa le. Si ia o kouse. Oi o lea, nisi na vaenga na itala o toto, ai ole lautele ma le malama antili o nei vaenga. O lea e sa uni foli mai le sa o le whionga le minista o le teitei fono na te whalau te lea le tele o nisi o vaenga. Tātou New Zealand whaamawina le nei tausanga ma le nei masina ia Sofia se nu mera la walunga se fulu fitu maali liu wai whaalewe tau ta vale. E tau sila mai ai. Okai. Eoi. O matua record fo le nei masina. Eoi. Te se malwhai unga me so Januari. Se fulu fitu malili wai mai mauri soifua ia ilungo awala lave vea ia tulanga lava e le fesilingia le afia io le ava malosi manisi o vaenga i le so na alu sawa ia mai mauri soifua ioi e peia o le tantalongo ma se fau an tatou prokalame le aso ma le aso te oti le sawa e te saonga le mu le fau tauta e ia foi le anava le tauta ia e masano no fai atu ia so fai so o le afo ile o ngā ke kurikuri e rau sao. Ai le turi rau sao ngā le mō. Pea lau tala e whai atu so le tau te iai.
o la fela ngai fa le la ngai sa wa e ka kauanga proka o le orange lights le mele o ia e ka kauanga o frua e la ngale wa green o la fela ngai ke ko green ai wa fa le tonu le sa o ma we soifua o tau tu lia le sa o e vai fa to fa la ingol sa ngale mu e te tauna tatou muri tai ia se fulu fitu soifua mai mau ai le ngata ila mantuona o fa la tau ta vale a o le isi la vai ngai lua i le tala fa nonoa ola le au mali liu i tūlanga o le ngata i fale le ia isi tama sa moa masiona tali le ana ripotia mai ia Sofia fia ia le male le moa ina i le matafanga le fia rau vai ngai o fa kui o le monia wairera le alo ngai i le pito i lunga o kilan ia le ana ripotia mai ia si tamasa mo masiona tali ese mai fo ile tinale fo ina tafea mai lanto e fai se feo lolo tatou Samoa le ua mali liu le tausanga le nei ma mauri soifua tūlanga o whangotanga ia kala masangi o fai so o le mantu fai au e fai o toi tatou update on tatou wole fai sina tatou malolonga fo i mai fa feiloa ila fionga na mingiska masangi sa ua fa per mantu fai fa fengainga ia walanga e o le tautai mata pala fo ili te maloa vai ane o nei tū taulang ai masangi o fai mai a fai ke le i whangoka i Samoa awar fa masangi e foi yo e fa tata la fonga o lo mai mo soifua ia o to ia fia anga le matafanga va ayalo ma fanau a fai fo e fa tu e fa ngota ia ele a ia lo puata ma fainga o nei nali to fa ma utanga tau tuanga ma uto a woto te fa pa o le ngata i fale la ngai upu fai e to te le loa tanga e fai le vasa e le loa le taimi o Sofia i peu ma malolosi ia fai ulo tatou update ile tūlanga o matako fie fireworks sa Samoa le sa fai uai ia le la tausanga ai fa filo ia le tausanga fo o ko se matako fie ia o sina vai ngala lea sa ia tūlanga o tatou me fa papa o ka unganga ia po fireworks fa filo ia Samoa mai le bongo vai ia le lua fe lua se fulu ma le lua tatou watu si tatou asiasi le tatou OCA io e lea onga fo i whakamuta e a ngata i lea o sau tupe la fo i Samoa whaamomori a fo i mai whawhiloa i le fionga i le minista o le fionga fo i te fono songa le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt pe ato i fo i mai le tatou programi Massimo fa ilo matupita i lua se lautala e fa se fulu o sauni e le Pacific Easy mo ana paanga e lua se fulu fa ilo mo Samoa lua se fulu fo i fa ilo matupita i lua se lautala mo New Zealand nei fa mole fa ngale tali fufonga au mai lau pasi ilo ai wa mai au na fa tui mai fo tui na fo ile fa ngale if pass e tutongi e tupe fa moli pe a fa ngai na tato ofisa o Tara o Tahuru ma mangele fa tele Samoa le lango ile nei tausanga ma ia manu ye tele le Krismasi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Modisi whamtalanga wala au le oval selau o tasionono. Po le lua fitu ono fitu wiva fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli i Samoa. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatui na le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauaile to mai whakamuta, whaapea isi anga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furu ono i le wha se furu tausanga. Ma ea o nga fua li ima tamai tai wano fo maupe se te seni ni usila. Whaafiso tai nei loa le OCA i le overu se lau, ono lua valu fitas. Pe asi le website www.oca.nz. Joe whaatalo whaatu Samoa i lau whaasausonga, me se fo lau fita whaafonga. Ea ele nei fo ia fiafili tātou prokalame masani, ma le duara prokalame lona luare nei toe whaawawina. Ia o le tautua mele unanga lau Bluwave TV e bai se foi o le tauta ia e ma Asiata. Ia e manatua lea sa o whailo ia e le tātou malolonga mua a foi mai. Ona whaafeiloa i lea o le toa i tau nuu mai. Ia o le sa folau o le fionga i le teitei fono o le vaenga whaupwhai o le whaatuatua i le tua sa mo o tasi o le malo o tula i mai. Ia o le fionga fo i le minista. O whaatoanga ma whainga whaiva este tausera ngā te leo su anga whaasai nisi so tātou o tunu i Samoa ea whaafeiloa i whaamanuia tu eile tausanga fau ea le sunga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Politiu atoa tupua Asiata Yuli o langi suafo le tamaloa e lunga o le tātou proklame o le tautaiae
Whamanu atu le tausanga fau, ta alofa lava i lausunga i le teiteifono po lausunga le Laaulialemalietoa. Ia manuia tele le tausanga fau i lautou whaalwai malaya Asiata. Ia le atua ua tātou toe maua le nei lau tā ua tātou te whiowhowha i ai ma whitara no ai. Me se lau whionga le whongo tātou po kalame e po tātou TV whasara lau. O le Bluwave ia le whionga i le rifa tonu me se fo i le maru lau whenga luenga. A tā lofa atu fo i le whawhonga tāpo e mai isi tātou atunu. Pa anga masani al tātou televise whasara lau. Me se whawhonga anga sa mo maile leo nei aso. Ma lor soi fo manuia Asiata manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau lau tō whaalwai malai. Ma lo le fo lau i langi ma. Ia, o le tausanga lewa te atu sa tae tala noa sa malele wha manuia le alo whaiva i le kirisimasi me se fo o le whaata pena i le tausanga fau. Ia o lea ua mawatu o lo ka whawhau pia isi o manto ua ala leo. Ia o leo toi mua mai au te sau e whaile porokalame. Ia ma whaafeilo ai ma whaamanu i ante o le tausanga fau. O a maisi o tātou watunu ue mataili tā whaatara noanga lau whionga. Ia o lo o tohi ma lie me i le nei kirisimasi ma le nei tausanga fau. E le o iaini me tu ngā tele sa tutupu. Hei vana ngā lava ia me masani ia o. Ai muru ngā vevea le to ina ia malo matua. Pena fo ina i ngā li i o me masani lava. Ai leo iai se mea tu ngā tele si vana ngā i fo ina i whare vela iti. Ai o lo o tofi mea fo fima lie me uma. O lo o tofi ma lie me uma i le anga i atu le vaiaso mubua le nei tausanga. E vi iai le tua e ono lana tausinga ma lana puipuinga. O lo le leifo le tau Asiata. Ele se me tasi o whale tonu le tau. O lo tofi marie fo ina o na iwanga ia e le ini matangi tele. E pei oso whaatau tau voile na tapuni ele ala wa mai savai. Ia e whenelei valele. Usa whaasar sami e stanga le e. Ia, o le tūlanga na swing o le tau o lela i vai tau nek. Ia riswa teimi wa. Whaasar e sa tanga le sami. A lo manuia me uma. Ma lo whaawitai fianga o le loto ma le anganga e se fo o le onanga ia e vai atu suro le tino ia le ai o le la le leila valeo lau fionga ma lau fōlinga tau sa fia manta ata ia o le alava e pai mai ai se langona o lo o manuia ma fo lau i langi ma ape foi whaoso le nei fo i tau sanga manatu ia o le apa veloa o no le manunga fo i le taimi e se fo i o le pisi o lo pare whiangai ma lau fionga o lea ia o le ato muantu ni whaafisili i whapea. A maia ni whaamoemoenga. O a ni whaamoemoenga o lea ua a mata le tausaka fau. Ia e uia i le atu wava ma le atu wasa. Whaafitai ua tō i tua a polima. A o lea a wholau. Ia i langi male nei tausanga. O a ni fuafuanga. Whaata o tōto. Ia e mese fo o ngā luenga whai mo whaata pena. Ele whainga malo. E mese fo i whaato whala inga i lau fionga. I le taitai fono ma le fionga le tamaitai pārmia. Ia whaafitai. O te manatu o le tausanga le nei o se tausanga pengufi. O te tau filava o se taimi fo i tau taranoa Asiata manisi o fionga li Minstar. Ia pe mo fo i se taimi ma le fionga le tamaitai pāremia. O le tausanga le nei o le tausanga ngalue. O wa matua le la tausanga. Ia o falta to popo nga mano i le mau whaamisinonga ma le mau bebesi, ma le mau whinaunga na whai. Tausanga lare nei. O le tausanga le nei o le tausanga ia te aulawa ia, ma lau mai tau ma le tanga luenga o whātonga whenga whaiva. Tausanga le nei, it's an action ia. Tausanga le nei tau tātou sau whawhai le rei loi lalo, ia ma whaasolo lopo kalame umai an whātātia. E te aulawa ia malantanga alwenga ua te telefufuanga wa umanta pena. Mai se lawa tūlanga o le whaamapueina o le tātou whaamoemoe mo lau whai whātoanga, au whai whaiva mo lau whai lafu manu, e le fufuanga iu whātātia, e le ngata i poloketi o le tātou tai miliona tāla, ia o poloketi tutonu le mtanga alwenga o iai pamanuianga o lo tufa inatu lau whai whaiva mo lau whai whātoanga mo lau whai lafu manu. Ia au nisi fo i o ati na e tā ua
e whaamapu e ai le awina atu o lo i fafo. Export Authority. Deo pasi alo ia la tausanga. O tausanga la nei Asiata. Ia o le atulanga lo me umalava ina ia wha mautua e lo le tūlanga o le tūla i le malo. O le awina atu o tato o lo awina atu i fafo. Lo iere ngā luenga tere le whai temini nei e tato business o lo lato tau mwhaia le wha mo le export. E tai, o le tūlanga nei leo wha mautua e le malo, o tato Export and Import Authority. O la matuate le sao. I le fsosoani le leo exporters. So engo marketi fau. A nga i o mesa ili iai fuo wha ele lenga le tunu. Fi ngota le sami, e mai se ia. E mai se foia ano manufas. Ma o tūlanga le nā lewa ta pena lo va. Ia, ta pena uma mea taun ta pena i elfo launga le la alu. Ne tau sanga e vavea le fa wa matan fa soro na afa ian wali. Ia, tato fa soro atu i tūlanga o ta pena ngo mea umarofa ta tia mo tana luenga. Al tūlanga o te tere la vaia. O lo ta oto fo i fufuanga tanga luenga la vaia ma la to fo i minsta. Lo fo le fionga tamai te pare mia. La fo ta oto i tūlanga. Lana fo i anava. Ia maana mata fai o i fai. E pe a tau nu mai lo i tūlanga o tere. Ia le mea lea o te ruku fau e dau iai. Ia o le wharinga lau fai whatoanga tere le la ta pena iai. Le la wha so o maitu malo uma. Pe na iei tātou talo mua e na whai ui sasina le tui i le latau sanga uto na iatu. Ia malisi la mea mua mai. Ia o tātou sisi ngā fo. E matua i luku fau e da ia se i fono fo le paa mau na vai. Pare bia man ka penet. Ia polea se ta penanga o le tātou wonos hu tau sanga. E le lai titi. Ia tātou talo i le ri e le tu mama ina le tapenanga, se tapenanga wa tau na fai fale nei. Ia o mena le luk forward iai e na ngata fo i lea o le wha awa wina pea o le tūlanga i le mata i tu pea o tātou borders, i le tūlanga o le wha mai, ui puinga, leo leonga, tau singa, e leo se mea lai titi fo le nā mea. Tūlanga fo le wha tūlanga na le tueta tala ina o vaa lele, ma vaa lalo, e leo se tūlanga lai titi fo le nā mea. Tam tatu ta pena le iai. Ia wa le wa lo COVID. Wa mai tau atua. E le tu e ser COVID tim tatou. E pe ia fugu vole mal limonia. We have to live with it. It's the matter of protection and guidance. Ia mal prevention. Mena tau na fai. O le leo leonga pui puinga mal ta iala. Ina ia mautino ai. Awani va vealu se si COVID. A tonga fiti lava ia e fia soifua ia e re whai tātou to e alo e se ai. Te manatu wa taun tātou tiro lelei i le awala tātou te soifua whatasi en whama. E paola le me tātou tāpena iei. E tātou tāpena mo le whama. E tātou tāpena fo ilanga e o le tamau a inga taun whatabale. E te tauna tala le mea ina i o mai tangata mai fafo, malanga mai oto mai fafo. Ta vale tu per tulisi, fafta wainga i te tala. Lona wing, e tātou te tā pena i tū uma. Tū le lei, tū fo e whale le lei, mai tū tātou te mate i tū wai ina i awana i se me tup. Ai peo nei tū langa na siata, le fo i tātou te mai tau lava o le lava e le mautū mai fo i talo le tau. O isi teimi wa timu tau fusi e lava i moso. E pe o maso ia vole a tol timu ia tu moa a to. E al mela ne tu pu me pe ia fa ia sa le longa ala to fi mari mo fonua. E na poloka i nei ia va. A ta o fila va. Ia fa penar swinga le tato ia. Ale tu silinta o tato matai tu. Ia mo tato va me silina ta otto ai le sa le mole tunu. Ma lo whaafitai e lau a whionga le minista. Awa e ta ua ila le vai liu le e whiololo la ia o whaafisili ua manu mai le tūlanga o loo e saunoa ina. Ae o le whaalau te lenga lava. O le a tomu antu le vai liu le ua e ta ua i le whaamai e moni lau saunoanga lau whionga le te whono po lau songa le minista. Peitai, o le a se o ke rofi whaafonga matou nei atunu i whafo e me se ia i oe.
o lewa e whaamatali mai le tūlanga i le tātou fu'a o le nei tausanga o ono se fu tausanga ia wāki li eile fio atu ma tūlanga pena o le ase tūlanga se whaato whala inga e kau maua e so mantou wanoa e tau talatala mai le pora so le nei tausanga e se whaato whala inga manino le whainga malo e asiasi atuai ia e mori mawina fo i lea wha moe tele mai so ainga o le fufuangana leu whatatia seta wa matan talatala tato podas io o le me mautinona leu whatulanga malanga e msalo pe fitu pe valu malanga o le masina nei Februari se fulu montup faso solo to e lava ai pe o le tūlanga lava na o le matai tu ono le whaetete lava i le puipuinga ai pe ono whai atu e le lei na asiata e tutupu pe fea anai malu o tau whale mai malu le vainga health care is perfect tele fo mai tele tong fitinga ia le tu le whaetete ia tātou ni ia ori ki o tu lai mene tupu ni sela o e tātou te le mana o te tupu le mena o le tori whaavi o soifua ma le ola ia pe o tūlanga na o lo o mata i tu pe le temi nei se i titilo ai whamoe moela vai o tātou mwhemalanga inga o te teletono e o tu ia iuni ia o e toe va ai tūlanga e te sau te matamata i kako liki fo ia kirikiti sa foa o li pula mai vai e lau la au mai falani ia ma le tele o au champini o le pafalo o le poanifo ia au atama ia mo le kipa ula ia ma leo pea o koe se kipa ula o mai o mai uma suela ko pa ke pa langi ho ye re masangi ya no mai ala ia pe ni meta alo foi pen ki ke ka mai ki like ai wa fa tu e sei nai le mamalu sa tato ia talo ngale tunu ia la wo nga e to lango tato ki sa mo ia ma se tau eli mai po femme ko tanu e tato wa itu nei sa o lengi e koe a piri o makus ko ingo su meu io o matus to ino shakim ta ai ia nai to ina ia yo elu male e to a piri le itu le to e temine io o to su menta to wait to fo se to fa mali le me a to tu langa na fa i pu o tau vanga pesamo turula papao o tasi Yo mena le sa uni e fautuanga e avele fionga tamai tai pare. Bia mal kapenet. E tato wo ia se to e mai tato tama wo ia so. La inga lo pa, la inga kolo. Te fai ngā tau vanga sa vali ma. Ma beva pena sa tato. Ia le ia se sina mole ai pe fiai ai. Na mauale ai pisupo maufoila i e lengi na vaita. Palo fa tai lo fionga i le tai foto. Manatu na o sina minute lava se fai ai se malo longa mai se tatu company la kono sua. A to foi mai. E ona fa wa ule o le sau noanga matango fie. E ma fa tal tonga ma le fiona le tai foto so nga ile minister Laaulialemalietoa. Pa to foi mai. Local voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Papatoetoe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Papatoetoe to do my shopping. O le si tūranga tutusili o le tāu, o le lafo me o le pepa tala o loa, o na whaangale e whaatau o loa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so ko ta o le sia sa ni tia foi sa we mo mawina ni foi au na fo ala mai le talo for voucher la wana fa ka ma me te mga ai ile voucher Sai mo le talo pa voucher o mo e posisio se o fine so se para loa fa ngo fie a me se le fer wa i ma le telefoni tai mi uma ai lo la po merkes o nei no dor tamaore ainga fa te tu la vale tal for voucher mo le foi au na fo fa tai na lu la le tam fai pa tai talo pa voucher Teki talo for voucher
tautua ma le au nanga le mota o Samoa service station nei tona i mata. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o mata au nanga ese ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang foi suau, mau lau tapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu te siapa lah yang foi mau lau tapan. Mulu nuko sila pia, mua tapi lau tak vale pia ut. Mua tapi lau telepon ni time ut ina lau tak vale. Mana bahenga mulu. Mana tua foi? E matua I whaasaina, lo tau makitapa ai no fuanga whapeni. Ota Samoa, ole maota mo Samoa. Mato te fia e au na pia mo o Samoa. Haftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Talo fatu Samoa malo le sai malo fo ile fa fo ngana telo le mafuta mai o lo o yai pel tatou porgalame ia ile fa tantala noanga male fionga le tete fono le fionga le minista ia orso tatou malo le tunu o Samoa e fa memelo ia le sunga le Laaulialemalietoa e fa ile malo longa la o fionga le minista o tantala noa I tulanga matautia ia e mese foi o tulanga o le titiri arualu ia ile no ta ia wa fa mo ngore tatu singa fua le atoe faia uma tulanga o tele na mo tua ia ma le lea ese kwa I male matango fia male mamalu o fainga o tatu singa fua ai o le isi vai liu o tau fiala tua ile fa fesili le tulanga le na esa unoa amata o tātou talo mua, lea na whaamai aina le lātou sanga, tau walunga e le whioanga o le tui, ia sasina ngā ngai whamonga, le tūlanga o le talo mua. O lea se wau te lope toru le wha talo mua le ua mai a pe lima foi le mai tau watu le whai unga o le tau sanga. O lea se sila alau whionga ma le wha sopo loa ai ua matua I lava tā pena ma lava tā oso na I o tātou whioanga mai tū malo awala le tūlanga le tātou export ma le import lea o le awha asauanga I tunu I whafo peo ma tō name Australia lau whionga? Ia peo le whanau ta ingal na Asiata. Ai sila mai nei tā pena ngā amata I ua whai. O nai te ilo aina le tasia le nuu le sa ta pena I mea ia. Le wha moe. O le teimi le la ta pena ili tū malo atoa. O se ta pena ngā te le atu la. O lo tū malo e whanu te tele. Ana le tasi le nuu le ta pena ili mea le na whai. Ai ma eu le te le o le ta pena ngā ma mea uman whatu langa wha pena fo I whanga. Pasa le anga no me la wha. A pena. A pena fo I la isi tū malo I ta pena. Alfa nau ta inga la Asiata. O le aso lea e whaadi ei a fo whaide leanga po talomua. E wala udi ei fo I mai lato o lo au inato o lo ia tunu I whafo. O le temi le umarol tau wanga o mairola o ekspora whatau matu mea. O le aikia na o le mea. Usa ia no fouta le lei le au whatau o loa au inato I whafo. Lato ua sole. Ma o I fo I la lato ke loa I fai whato anga sa o la vai contact sa o lato. A pure daily relationship, but capacity between the planta, I tangata toto, ma tangata whatap. I tuta ua na, ma le momo onga le na o lea e whatulanga le teimi nei. Ina ia mautu le lei le tāpenanga I le vā. O le tangata whai whatoanga. Ia ma le tangata e whatawina o lo I whafo, ma le malo. Malo fa fitai mana tua la mala fai una inisi pe to lua ne o fa fisili fa mai ale o le ta fa tele noanga ia mare to fa wa wino fo yo ta fa tele noanga I vai eso te tasi
na no me mai ai nei unga whamasinonga me si foi lana o le saro lomba foi nisi o whamasinonga foi mai lava i le whainga palo talaiti e isi o tonga la tamai lau fionga o nai cases o iai po le hase tūranga wata oto mai iai pe whamole mole. O tātou whamsinonga i o toe whai ono palo talaiti ia. Sa ia ia manatu e le toe whataunu ina ia whamsinonga. Ona mai tau ia o le mea lava nei o mātou palot whai si foi si whinau o mātou palot whai si whinau a le lau whiololo mai palot talaiti wana o le lua tot e al mele sa tātou iai se furu wha se furu wan i o palot tala ia na umanei laiti o leo wha moe toe wala u mai si tārsanga ia wa ia i tangi whau i le so tōru tasi o masina nek nala le ufa atau nu atuai i tūlanga wala au uma whamsinonga ne i tolu i le so tolu tasi o Januari. Ian whatau nu e lola ia pola atau rumanga ia i a talsia ia. Talsia ia ia se tūlanga voi lor tātou soala pule o lo una whanau nau ta inga. O lava lea. Wa tauna wai lava sui wa tūlai mai ia o sui na tauna o ave fo tu lalo i fatto fi malie ia o afe umai nei mea siata Malie. O tau sanga fo nei wa tau tato fai se mea fo tala noa se fai uma fo tala noa fo se to fa fo e tala noa se mea fo e tupu aile file mu mal fa fani tato sa velinga mo lumana o lo le na fa na una tainga a tal si ia ia tau ia tatou toyo e whawhile mule tunu, tatou ue ngāri lue, a soro nei tau sanga. Malo whawhetai. O mawhau lava, peu te whisili atu le whisili le neila o fionga le teitei whono. Le anga o le foi e loloma le mawha atala noanga. Ma le fionga le minista o te loa e fito i tonu lava i eile mata upu le nei. Ai peitai. O le toa tele o ilan tau foi e whaatatalia le ta whaatala noanga. Ia manatu foi o sau fina ngalo whaare teitei whono, e ai meise foi o le tūlanga o iai we peo lau fionga lau foi le telo le so upu. Al whainga ma lo pale le te mile nei. E tele tūlanga i oso whainga leo na tūla i mai le na tau sanga mle matanga o le nei tau sanga. Ia e pei walau walunga e se ai lava le sau i fafo le tala. O le oso whainga le ono o le tau a fiai ni si o ofisa lau walunga o le tātou malo fo i o se tātou watu nuu. Ia e mwhaiona e sau noa i lea vai liu po la se vaenga mwhaiona e tau mai o mai a wale whaafonga anga le maro le atu nuu wha bole bole. Ia, o te loa siata na ua longa pui ali il tātou watu nuu i tau nunga o tau nuu iai i os whainga leo na whai. Tūlanga fo i le susuenga ia o loa i ao ni o tūla whono. Ma o te tau fi fo yo la ua tau fia i la tau o lo a fia. O le fa ua mai a ia o na whaalau i loa i la tau o lo ua a fia i lum tau. Ai ono le tūlanga o lewa i lumo le whamsinonga ia o te tāriu e popoe. Ono le tūlanga i fito i tonu fo i la fionga le minista o leo leo mwhal pui pui. Ai ia te aula vaia ia o le pui pui nga lava o le madu o le tunu. Ai mai se fo i tūlanga o le vava ai o whala au whasaina e tau lava tātou rio. Tau te lo fo es whawhitau di tele, lo a fia tele ai e soi fuanga o alom whanau el tātou atunu i atunu mamau. Ia leo mai tau o lewa matana o mai nei a tātou. O le tūla ila le malo, ia te au malo langona, o le tūla i pui puinga. E tau na whaile control ina ia whaini por kalame le lei, pui puinga le lei. Ia masei whatau nuu la tūlanga e tauna whaatau nuu mo i la tau o lo a fia. I se tūlanga la vai o tūla whono. E lei se si o tātou e siri atu tūla whono. A le tū ia wha maoni la whaatinonga o tūla whono. Ai le au ngān tapu e isi ai whaalalafi isi. Ia ai whaatawhiri sau no pe isi. A whai whaatino ngā luenga, whaatino la ngā luenga. E le tau na tātou o tūlanga le o le fai isi ai fa alo isi o tu lalo fo na le aventanga luenga leo why Samoa is a small place. Everybody knows what people are doing e lo matangata mele fai isi ai pe fa pena se la ngona
e batu fo ile fa marusi au ni tanga bengo leo ile fengo fi fo la tonga ben ia fai mal taptinonga ia o fa so polia la to umolo afia malo faafetai ia ma le mai sausaunoga fai o le toe maua e toe usuia le fono le kapeneta ma le palemene i le aso sefulu ma le valu o Januari po o le sa'o lea ia o ani vaega e faasifo ai ia ma faamae'a mai sausaunoga i le taporokalame a manta o lenei tausaga lauafioga i le taʻitaʻifono ia e toe a'e umagaluega le malo le aso sefulu o Januari pe ona fa'aiugafonoina e a'e le palemene i le aso sefulu valu ia e amata lo ia kapeneta i le aso sefulu pa aso fou ia whanau taʻiga lava ia Asiata Pio Vaoliko ia atu le tausaga nei tausaga faigaluega it's a working year ma e ua tapena foi ia uia ma le matagaluega e tapena me uma le metauana iai o lava lea o tatou talope i le atua e foai le ola ma le malosi e le gata i taitai o le malo taitai o le ekalesia taitai fale atunuu ina ia solonga le lei le puipuinga mo tātou. E ma se foi whaatinoga o le tangata malona walauina. Ia whapena foi le pa ia maluo. Sa mo lo lalam papa o ia tunu mau malau tu fo ta fai o fai Asiata. E feuru fai fe so tai fe lo lo. Tātou ngā luenga o lo whaatino. O le albe mātou te tāpena i nei ia e afia ina. Ka foi sau tau ngā luenga tāpena mai ia te lele afia ngā le lei mo nei. E pe whapena se langona, e whaftai atu le tātou porkalame amata, whaftai o naua e waweusu, Asiata, o lewa e whaia le suafa o moe mausu, o e moe ala ala, ma e moe manatu natu. Tu pea nisi o le tō ofisa o lo ta whao pea ma o e whainula tō fia. E umi tausanga, e wha malo atu i lau whionga le whonga le tātou porkalame, a malo atu fo i le yonga ya nae ma le porkalame o le tātou televisi whasara lau. Ia, mo le toi whaftai ma le whamalosi le tātou watunu. Iona tulanga whalupe sa moa, malu whaatala le lei, malu whale atunu, malu whale malo, ia, natu o lewa, a mata na se ere vatele i pēu mata rolo le basa. Tātou whatau mua awa foi le amatanga o le nei tausanga. Ia tātou talo i le atua ia e pēlewa o manu. E manu teleina nei aso o Asiata, lo fatele atu il tātou au whaafonga, e meise lau tō whaere, pongo le tātou porkalame, alo fatele atu, anu vile aso. Ia whaafitei tele, momole tu fo ia lo whaanga, ma whaamanuianga, toi whaamanuiantu, ia le tausinga fau, e lo fionga le taʻitaʻifono, meise o le kaapeneta, ma le whainga malo, ia masi o tātou watunu atoa lava i Samoa, wa o lau fionga le o tamua mai porkalame amanta, mo le tolo whaanga ma le whaafitei tele, manu ia tele faiva o totoe o le nei aso. Tātou e whitapa i foi pe a tusai o se avano se lau lau le vai aso fau ai mo le nei taimi a lofa tele atu ma whaasoi foina. Whaasoi foi Asiata, manvile aso. Whaasi foi. Ia, le nā Samoa, o le tātou whaatala noanga le nā reporti o le nei polo kalame lona lua o le nei tausanga. Ia o le reporti mua mai su tātou malo i Samoa, me se o le whionga le taʻitaʻifono, le songa le Laaulialemalietoa, le Malietoa, le Leuatea, Polataivao, Fosi, Schmidt. Ia ma mea lo o tutupu i Samoa, se ili sika ko wavangoa kai au. Ia e le whionga le minista o leo ma whare pui. Ia se ili a le au le paipa. Ia ma to tele lava e mai se a le tala le ana manu mai Samoa. Ia so whainga leo. Manatu, tātou wo, ia isi a tātou malolonga, Pacific 40, ia ma le tātou talofa voucher. Ale ngai ta fo i lea, le o nanga le tātou maota Samoa, a fo i mai, fasi fo le tātou proklame. Potupita i lua se lautala e fase fulu o sauni e le Pacific Easy mo ana paanga. E lua se fulu fa ilonga mo Samoa, lua se fulu fo i fa ilonga tupita i lua se lautala mo New Zealand nei. Fa mole fa au ngā le tali fufonga au mai lau pasi e ilo ai wa mai au na fai utui. Mai fautui na fo i le fa au ngā le F-Pass e tutongi e tupe fa momoli pe a fa au ngā ina o tātou ofisa i o Tara o Tahuru ma mangele. Fa au tele Samoa le langulango i le nei tausanga ma ia manu i tele le kirisimasi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Modisi whaamtalanga wala au le oval selau o tasi ono. Po le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whaamomoli i Samoa. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Papatoetoe, and my sister just sent through the voucher on
my cell phone and I just come straight to Lambie to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāu. O le lapo me o le patala o loa. O na whaangale e whaatau ai o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fua tau e le sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina nei foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Usa wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo papata ua maua le apasusi o se ua fine. So se paro loa fai ngō fie. A me se le te wherua i malau telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lapo merkes o na inu e nor tamao le ainga. Whaftea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Nga lua lava le tampai. Tai talo papata. Teki talo for voucher. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le whono mō tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mawai le to mai whakamuta, whaapea isi anga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furu ono le wha se furu tausanga. Mai o nga fua li ima tamai tai wano fo maupesi te seni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA, ile overu se lau, ono lua lua, valu fitasi. Pe asi le website www.oca.nz. Tau tua ma le au nanga le maut tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lau ta vale. Siapa lah yang foi suau, mau lau tapan. Apa itu yang vai pa olu sa? Awalnya telefon, matu te siapa lah yang foi mau lau tapan. Molo no posila pia, mua, tapi lau tak vale pe auto. Mua, tapi lau telefon ni tai me utu ina lau tak vale. Mana vaenga mulu. Mana tua fo e matua I pasa aina lo tau maktapa ai no fuanga pape Ota Samoa ole mota mo Samoa Mado te fia e au na pe mo o Samoa Aftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Whaatalo whaatu Samoa, ia I lau whaasausaunga, me se fōle mai moanga le nei, taimi fōi o le fiafi, ia le tātou porkalame fōi, whai ua le Blue TV le nei fōi aso lona 5 o le masina mua le nei fōi tausanga Luafe, lua se fōlu ma le lua, ia le nā sao tau whaafonga, I le whaatalitala noanga, ma le afionga le minista o whaatoanga, whainga whaiva, ia me se fōi o este tausi, ia ma suesue ka fasa inisi a o ia foi o le fionga I le tai fono o le suita tai o le vaenga fa fai le fa tua I le tua sa mo utasi nisi foi o vaenga ia sa fa ngefu I lau fa fonga malau fa le ata manino I le la foi tu sanga me se foi o nai balo foi o lo tupu ma me sa tupu o le tupu so tato wotunu ia I te tonu le na o dalini so vaenga ia sa fa Laaulialemalietoa ia matulanga fo I le fa lo fesasi ia I tau mawhainga fo I le fa taltanoanga na se I mawai atu nei ma le fionga I le minista ia te tonu to mau fo I stantou feloinga ma le fionga le minista ia I le vaiaso mua I le taimi masani le fo ia I le tau le 5 ia so lulu te tasi pe atu sai foi ma se lau mai lo tatou tapa au sili le langi
Ia ai onisi o le toe update pe yo tātou o to tonga o mea sa tutupu. Ai me se vai taimi o asu fio lo tātou yei lava pea. Le sa uta ua ile tūlanga I sita ma sionalo le ana ma le lemo ia ma tūlanga. A o le ua whailo mai ma le tātou latest o numera. O le ua sa vali le lua se furu ma le lima. Lua se furu ma le lima ila tau o mai mauri soifua. Ia e tūlanga I le sami. E se mai se furu fiku le lunga o ala te tele. A le ua pitele ila tau ma le lemo ma tawhewhea. Ma le liu. Ia I tūlanga o whango kanga o tā e lenga vai ane whafonga. Lua se furu ma le lima le whaino mera. Ai o le tangata la ititi le whaamawina mai ai. O si alo toto e lima tausanga. Le ana ripotia mai ai sa ma le moai. Ia longa winga sa whai wana mo atu le ainga fu ia matawhanga. Ia ole me fu ila lea e whai atua le tala le tātou tauta ia. E whaamarulu fu I whau pe awhatou whaafonga mai o le atau si I se whautuanga I tu inatu. Ia me se fu o se leo. A fua iai le whaatamala mai le vaengan tutupu I sa moa le uma I mauere soi fua le valu masina. Ia I le afioanga o sa musu ia le ipata. O ka se whaanoa noa le loto. O te tatalu. E le I whaapeor kulanga fo I le ua matua mo moe lo loa ua umangi pāki ki kele nga whai. Ia ae bole ango I le tamaititi lea. Tanto o mai I tūlanga o tāwhaonga o lo whai nei. Ia me se fo ila. O le matua vela lava. O tātou I au gilani le taule iai nei. E tate le tio fo ila I le tili nau nau. Ma le puru nau nau o le nau nau ta inga o ainga. Ia wai pei o le sami lava o le vai malu e to manga o le vevela le iai ese mai I le fale. I le ea malulu. Ia a lea la uma I mawele soifua. O le fautuanga e oe. E tanga I ane masile silane a wale tu fawina na yo to walo ma tātou whanau. E lela uma I mau le lima tausanga lea e muli ane e toi apaka kula vaenga lea. Ia uma I mau ma lemo si alu le toto. Ia au te lole kama fo ili lenga o nga umafa mai. Ia aluroa lai inga yo ke inga e a. Ai whaile. Iyo, ele whaile ka ua mako usa vai me whaile ingi na lole. O la au Paulo. Ia ala ua tu ufau ia alo ma whanau. Ia ngā waku lea, e le ma whaina e so o na wha moe ina se furu tausanga, se furu lua, se furu koru, kero e oare se furu wanu. E le ta tau tele o na wha moe ia I walanga e ta alo umaka miki. E ia mole mole le ano, ai misi ai, mo tupuru wha alawe lawe. E ala fautuanga fo I mo ilan tau lea jili nau naua fo I e oe, I menge I le whapeu te whai atu o le pa o papa I le whafonga I la toi fie whango. O ta whao tui o a lili o pa ua o atu langa uma. Ia ai a whai ele I mahasangi ia I le soifua. I le whai ai se monge o soi me whapea. Ia a whapea fo o le atu pu se tu langa whapea o no ta whea ai ma ta whea. O le whautuanga mansani lava nei na o maua mai ea uia. Ia ai mese fo I o se utama o le tanganta o le ngata I whale fo I Samoa. A tele na tutupu me whapea ai maua o ele tafi. Wa ye ia vaenga fo I e tatafi o ngā sami. O e lea e te whafonga mai ke fie ke alu ke whangoka, ke fie ke alu ke fie ausi o a umatulanga whapena. A maua o ele tamalea, ele a ave lea po le tatafi lea. Kelo, au te tau mawhai e whaatau tāanga I le a ave. Lea, o le upumori leo o whaiatu al fautuanga fo. Whaapeo pea I ngā. Whapeo pea po le ale ma mau e ave o yanga itai. E teiloa, e to ai lea wau. E to ai ta whenga I lea wau. Ai vai lai, ai wau te panic fo I le pete popole. Nga e apakala I te tau e whaatau matatau. Le ia maharosi aku le a ave o le sama. O pumongi e maharosi aku iha, e maharosi aku so se mea rungar whunga ele ele, e maharosi le vai. Ai tau mawhai e to alo loto. E uio naua e wa maua o e ave ma le ta whenga. Ai te wha tawhitawhea toia. E awakua o e uai na toa I tai. E ia le vaenga e toa I ai lea wau lea ma le tawhenga lea. Ia ona mau ai se whero malosi. Whatoa ai tamu whailo le te whe ausi esi. Ma ne tō whela o adunu nei. Ia a mau ai o I kai. E le whe I meo o kamofo I e le wheo I wila whirungo le. O le sami ma vaa whaola. E ma whaiona alua tu e wheso ta I ante o he matau mo whai. O se tu alano le tau te iai. Ia le anga uwhenga tāte le nei tausanga wa po ia whaamanu I o whanga. Ia ele malanga maliu maleoti. A tonu ele ase si o e ta whao. E whape whai atu e alu malu e mai mawali so I fua.
e ala ngai momoe mamanu e le fati ai sau mala e usua i ati o le ala foi la le la yona antu tu ala lo atu le tautai ai e tautuana ma tatou matua tautuana le whanau mai se foi o tatou matutua fa mole mole awe te nau le ai vai upo le tatou awe ke ngau le ai manu le upenga oi le upenga manu ya oi o le upenga whango tolo soifua e koe mau foi kui e koe mau foi le ia ki koe whaase e foi le siasu ai awe te nau ta pe yo upo e fai ia i whalanga mai ale aturu ia whaasi fo tuailem se fai mai ngula u ipuki excuse mai anta ita ia olo ka me mika se fai lo mai la ua o le winga o la ufa mtalanga e fai uele tanto por Lambie o le nei asu ia o le te sisila mai o le Blue TV ia ma le loko o lo o mawhai fo ele o nanga ia ale tanto Bluwave ona lolo mina be fai se iputi fa pe e fa me alo fai ia mo se pele awa ole la vai tatou te vai tau o sofia ia ofisuia inga me alofa le kamala le te mau le kasengi afa kasengi ia te mau foi le tamala e te le foi la tau fia por Lambie it live ia te mau ia male so o e te mau foi walanga wale isa ui puki o le tautai ia e visiri mai e foi ia wale ma se meu ai ma faina to e print foi le ma fa ona to e file le tulanga o lo ia ese le alumia ia te fa so ta mai tanto messenger ale Bluwave po le Blue TV ia po le tautai ia fo i le tanto Facebook page ia ma fa to ai mai ia bete fio mai le manto ofisa o le luase fulu valu D Lambie Drive e Manukau luase fulu valu D Lambie Drive ia e Manukau ia po le tanto numero le overselau le nawa e sila mai i luma ia mo le fatawina o le upa le tatou kalena ioi kalena lea sisira mai koko Samoa kalena ia mo nai tamaita'i o lo taula mo le nei foi au nanga i Samoa o le upa sa lua se fulu tala le upa le se fulu lima tala a wala la foi tasi pala au mai le numero le te sisila mai ia pe ava pe e te mo bia se kalena o le Leuatea lua se fulu ma le lua o to tonu re ngai kalenga le ke sisila mai o ia o lo ia la vanta ioi o nai tamaitai ia ila tau lava nei o lo tau la mua ia vai ke sila mai e le rope o mon fa ka usau kalenga ai ke isu e ku ngor masinga o me po pelila so o lo anti le le nga lu me ko nga ko le Samoa ia fa pena se tu langa o longona ia o tatu fa pito e te maua nei le o nanga le tatu Blue TV e me se foi o le Bluwave ia fa si foi male fa un programa a wona ngalo le tatu o nanga le OCA Oceania Academy Career Academy ia po o le o nga foi le fa kamuta le i mangele mana dua paua le me te mo mia nga o longo fo mau ma le siksing o le so dai o le a ye se fa la utelenga ia ma le fionga ia le bepe o fo so upo le tatu wa onga le ia i le tatu registrations ia manisio o wala le mfaion e restara o ele tama ma le tene e fia mo mia so level 1 level 2 ma le level 3 tula ka kamuka man tu tatu o la wa yai ai ko ya le ko ya fa spepa man tu la ako kongi ka ko e ko kongi mai lo fa spepa po le loto ma fo faua le laute le o lo silfia ai ale fa ma winga fa spepa ia e fa le hanga ke le palang ai la tula ma lo level 2 certificate ma lo level 3 ia ai fai ona e a onga fa le liu mo o e matulanga o malava ia e fiso so ani ai fa so tai tato numera e me se vo tato fa lo mo le fa ma lo mo le fa te tele e tato company lango Pacific Easy Money Transfer le fionga fai ma lo Ellen Stowers mo le pulenga me se fo la finga renga la fo fifia tupe la fo va ve Samoa le fangaloina le o nanga le fionga tama te pule ya falute lene ma le fionga le pepitele junior tala ilene le Pacific 40 ia ma le talofa voucher ia ngata fo ileo le Teach Yourself Pacifica ia ma unanga moto Samoa o tau o lo peko solo i Samoa empty la utavale a vele moto Samoa pamukesi na vetele ia e fo ile tanto supermarket ia mo fatonga ia wa le mo mautala
e al pe fo na ta ua fa talonga o le fo i o toi pa u le tau o le tatou pedisini ia isi o tatou o tunu ui Samoa ia o le tauta ia ele na ma Asiata nei vanga o le afiafi fa te tele Samoa me se o ele te mafuta mai ka ngoloe tring le share le tatou por kalami ia like love tatou toi feilo ai la so taia o le temi masani ai mai le nei afiafi le tau au auna Asiata Pio Vaoliko mai le tatou Bluwave TV tautai ai ma Asiata soifua mai manuia.